Assalamu alaikum, hoş geldiniz kanalımızın görücüleri, bizden kattaluvçular, jana ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер чабандестер. Biz bugün Карасуудан чыгарылышыбызды улантабыз. Карасуудан Максумдун үйүнө келдик. Максумдан ушул бээ сатылат экен, өзүңүздөр экраныңыздарда көрүп турган чоң кулундуу бээ. Сиздерге эми маалыматыны жеткирип өтөбүз. Максум маалыматты берет, бизден алыстабаңыздар. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар туугандар. Кандай бээ болду? Çoğu göğülüz. Malumatını Maksim'dan sorayız. Maksim, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Gelin ekan. Geldik. Densoluklar jakşı mı? Yaxşı, Xudoga şükür. Keling. Salamat. İşler jakşı mı Maksim? Teşekkür. Beyler geldir. Bey. Öte beynin dağı çoğun geldir qotta ele janvar ha. Polşa aralaştı. Ha, Polşa aralaştı. Polşa. Polşa dep berdik ama Yüzük kaşka. Bu emi kança jaştagi bey oldu Maksim? bu 4-cü balası ana. 4-cü balası ha? Toqtat cem. Boyu biyigen ha, boyu kança çıgat? 68. Ошондо Польша аралаш деп калдың. Кандай эмне менен экен? Россия менен Польшабы же Карабайыр менен Польша? Россия менен. Жоош окшойт а бе? Жоş. Sağan aka hazır gününe 2 litre sütü var. Ушул күндө 2 литр sütü var. Şu günde ama. Kalaganda gel sunak doğru apar sütü. Кышкы кымызгылуу ичем дегендерге экен Var да? kımız yani. Кымызы дагы бар. Var. Buna joş. Ушул күндө кымыз ичип атасыңбы азыр? Ova da. Buna kadar. Öyle. Миндирбейби? Bu bilse gerek. Минип көрбөдүң бирок. Yok ben mağa gelgenine geçe geldi. 4 казыгы тазабы? Çok taze. Ден соолугуна жооп бересиң. Ben bunun orada belediye özüm bakam da onun oşanda kişilerle. Sentyavrda tuğan ona oşanda tuğan. Ошондо бул ургачы эркек. Urgaçı. Urgaçı кулуну, 5 айлык кулуну. Мына бээни көрүңүздөр. Бою 68 дедиң, э? 68 bir ararakta. Чоң бээ издегендерге. Ушул күндө азыр ушул чилденин күнүндө 2 литр sütü var. 2 litreden ama. Ашык. Süt içem degenler bolsa gelsem bunday sağlam. İçene kal süt degenler. Бээнин sütü дегендерге. Kütköy. Эми Максым кулуну менен а бул? Экөө кулуну менен сатылабы? Kulunu yan tengel kulun ança anday. Bunun da 4 казыгы тазабы, ден соолугу? Kulun da ayısı. Kulun. Süt ya möte koyu bak ha. Koyu sütpü. Kökrök başlarını karanla. Sular attı yükte. Atты бээ туйт. Bu geç tuğ kaldı da bu. Бул азыр үйүрдөн токтогонбу, токтогон эмеспи? Bilmeyim hakat. Bu emez. Mustafa Moğol şu anda uçak kalkar emez. Beyan Allah bilir. Yoksa öz bile de tutu da bu. Bu hem kısır da. Hazır. Баасыны канча коесуң ондо? Баасын угайлчы бээнин? Basın 3500 dolar. $3,500. Мынеке, саам бээнин баасы 3500 деп айтылды туугандар. Ушундай жакшы, сындуу, энчиге бээ издегендер номерлериңи айтып өтсөң. 0555 Плюс 996 555 менен 09 29 11 09 29 11 номери менен байланышып бересиздер. Биз чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Лайк басып бөлүшүп коюуну унутпаңыздар туугандарына. Öte coğuş be. Coğuş bu. Ma beyim hala. Karaganla bağır yolu coğuş be. Тээп тиштебейт. Hiç onunla ayırmayacak. Onlar beli yok. Ma kökrök başı bağır yayınlar. Таза энчи бап. Belki var paşa. Bağır yolu, ben solukları. Şu kişine karotsuz kalıp et, kişine bey cüdet koydu. Ушул турушта бирок берип атат. 2 литр ашык дедиң, э? Берисine garanti edersin. Aytama kımızı yam, dedi içine yam buluyor. Кымызы дагы бар. Кымызы дагы бар экен туугандарынаке. Биз чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар туугандар. Саламатта калыңыздар.